Kitabu cha Zakaria mlango wa 18. Bwana anaza tawale, mstari wa kwanza. Lola siku ya Bwana inaza, siku ambayo je vitu virisho alumateka kula kwenu vindagajwa mbere zenu. Kwani ndagakunzumanya mataifa gosi gahena Jerusalemu na muzunda halwa. Nazo nyumba zindatekwa nyara na achemagaidhiwe. Nusu yatu amo mzini mandatsanyo maheri kukurena kwawe elo wangine mande sala kamanda usana mamzini gunya Bwana mbola na kupigana na goma taifa hera pigana siku ya viha siku hiyo maguluge ganda rungarara zulu za mrewa mizeituni uriyo ngombolero azuwa na Jerusalemu omri ma mizeituni undagashika kana mbiri kula ngombolero azuwa hata mserero azuwa na ikedetera lamu duande lungonga lo mrima ndakwenda kwa vudi na lungine ndakwenda kwa mwaka nani mdachimbira ukira na rodetera kahikahe ayo mirima yangu kwani deterori ndakala rinenda hata azeli ndachimbira here richo chimbira kutukuka kwa urimwengu wakati wa uzi ya mtawali wa Juda wanya Bwana mlungu wangu andakuza unga na eriosi siku hiyo kakundakala na mlangaza edu peho edu barafu kundakala msana kwenda Bwana ndaimanya siku hiyo kakundakala na mtana edu usiku kwani hata zilonikiza kundakala na mlangaza siku hiyo maziga uzima ganda miminika kula Jerusalemu na nusu ya gago mazi ganda kwenda bahari ya ngombolero wa zuwa na nusu nyingine ende bahari ya msero wa zuwa maziga go ganda endera kumwagika wakati wa kazi na wakati wa mwaka na Bwana ndakala mtawali wa ulimwengu wose siku hiyo kundakala na Bwana mwenga na zinare ndakala mwenga tu insi yose kula geba mhakarimoni upande kwa mwaka wa Jerusalemu ndahendo Rwanda la Jerusalemu ndasala atuwe hazulu kula mvira wa Benjamini mwako watu kala mvira wa kwanza hata mvira wa pembe na kula mnaro Hananeli hata hatu hakuka mulira divai hamtawali atumanda ishimumo kwani muzika undanongwa kama rekaheri Jerusalemu ndakala salama mstari wa 12 na riri ndo pigo ambaro Bwana ndapiga tosi mahehao na Jerusalemu miri ya wenda wala machere moyo masoga oganda wala vichokori ni mwao na ndimi zao zindaola makonani mwao siku hiyo Bwana ndahenda masanganyikirejo kila mtu ndagura mkono mwanziwe na mandahe haenye kwa enye Juda na wenda pigana kuhehera Jerusalemu na ushawa mataifa gosiga zigodengereka undakunzumanywa dhahabu fedha na mavalo shosi kwa unji na pigo hereriri ndapatoa farasi nyumbu ngamira nzowe nyama osima ndio kala kazi za kambi zizo gonya kila ndiye tia kazi za goma taifa gosigarugo kuza kinyume cha Jerusalemu andambuka kila mwaka kwenda maabudu mtawali ye Bwana majeshi na kusa siku ya vibanda na ikikalata efaroro ose duniani harindambuka Jerusalemu kwenda maabudu ye mtawali ye Bwana majeshi bai kama ndapata mvula kala atu Misiri kama mbuka na kuzahaho bema lapata ni mapigo ambago Bwana kugapiga na gogogu mataifa gasigombuka kwenda usa siku ya vibanda ndiyo kala adhabu ya Misiri na mataifa gasigombuka kwenda usa siku ya vibanda siku hiyo kengeleza farasi ndiko maneno gaga weri kwa Bwana nazo nyungu zilizo nyumbani mwa Bwana zindakalahere vibakuli virejo mbele za choki jeja kwa mbuzira sadaka kila nyungu moja Yerusalemu na Juda indakalahere kwa Bwana wa majeshi ili kwamba usima zombo za sadaka madimikuwa la sehemu yazo nyungu na kugitira so nyama za sadaka siku hiyo kandakala na muhendo wa biashara kaheri kaiza nyumba ya Bwana wa majeshi